krompir s vama. Ovo je aluminijska porcija za jelo zapadno-njemačke vojske. Težine je 457 grama otprilike, a dizajna je kao i mnogih armija, vrlo slična. Oblik, rekli bismo, bubrega, pogodno za nošenje uz tijelo. Ona se sastoji od 3 dijela. Tu je kao tava, tanjir neki i lonac. Karakteristike su način na koji se je ova ručka, vrška, povezana sa loncem i po tome se razlikuje od ostalih jer je zatvorena, a taj oblik onemogućava potpuno okretanje ručke oko. S jedne strane može da ide ispod, s druge strane pod uglom od otprilike 90 stepeni i kad se malo podigne onda ostaje vertikalno, pogodno je da se okači iznad vatre kad se sprema hrana, kad se kuva ili podgrijava. Glavni, najveći dio je ovaj lonac. Težine je 229 grama i zapremine je 1500 ml. Ima tu oznake pola litra, litar, litar i pol, znači 1500 ml. Drugi dio je važan također, to je poklopac ovog lonca, glavnog dijela. Može da posluži kao tava i ima ručku koja u stvari drži kompaktnim cijelu porciju, a može da posluži dok se u loncu hrana ili bilo šta drugo podgrijava ili kuva kao poklopac, a može i zasebno da bude kao neka posuda za termičku obradu. Težina je 135 grama i zapremina je oko 600 ml. Treći dio je kao neki tanjir i vjerojatno se rijeđe koristi za podgrijavanje i kuvanje, jer dolazi, bude smješten unutar lonca i da ne bi ostajala garež koja bi prljala unutrašnjost, a nema ni potrebe jer ima ova dva dijela u kojima se može termički obrađivati i hrana i napici. Ima na sebi prorez kroz koji se može provući ručka tiganja i ovako se koristi držati pri konzumiranju. Može se i ovako ostaviti. Težina tanjira je 93 grama, a zapremina je kao i tiganja 600 ml. I naravno, ja uvijek imam i koristim ove dio od gotovih jela. Kad podgrijavam da pokrijem, nekako mi je jednostavnije i lakše nego da to činim sa poklopcem. Poklopac može biti zauzet nečim drugim, tako da ovo dobro dođe i lako se smjesti
pri transportu unutar porcije. Dakle, pakovaćemo ovako kako inače stoji. Još jedna od karakteristika koja ovu porciju razlikuje od drugih sličnih je i drška koja ima ovdje prorez i ovdje kako bismo ga nazvali, neku kao halka, šta god da je, za provlačenje kaiša, dok neki drugi nemaju to. Ima ovdje natpis MM81, ne znam što znači, da li je to godina proizvodnje ili neka druga oznaka, a dolje pri dnu ima ovo ispuštenje u koji se uklapa ručka da bi to bilo čvrsto. I onda ovaj kaiš koji inače nisam dobio kad sam nabavio ovu porciju, nego sam iskoristio ukrtač sa starog oficirskog opasača da bi fiksirao samu porciju, da se ne otvara, da se zakači šta god da treba da se uradi. I to je to. Mir i ljubav.